Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr. Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabri. La ilaha illa anta. Habis. 3 kali pagi, 3 kali petang. Apa maksud doa ni? Ya Allah, siapkan badan aku, tubuh badanku. Ya Allah, siapkanlah pendengaranku. Ya Allah, siapkanlah penglihatanku. Wahai Allah, aku berlindung denganmu daripada kekufuran dan kefakiran. Wahai Allah, aku berlindung denganmu daripada azab kubur. Tiada Tuhan melainkan Engkau.